tragwydd ôl ddiw, disgyn arnom ni. Bore da iawn i chi gyd ar fore hyfryd o haf. A maen nhw'n gweithio i gnewch yn fawr ohoni achos mae'r geien dod fori, mae'n debyg, ond beth bynnag am hynny. Hyfryd i weld chi. Lovely to see you all, those who are here this morning and those joining on Facebook and YouTube. Lovely to see you on this glorious sunny morning. A fe un o'n ni yn ein hemyn agoriadol, and you don't have to go far in the hymn books to find the first hymn, number 1, rhif 1 yn y llyfr ymynau. Cyd ganwn folian drwy ddyn harglwydd, gweddus yw, y nerth ein hiechyd llawen hawn, mawr ydyw dawn ein diw. Yr emyn agoriadol. Fi'n troi at Efengil Matthew ar gyfer ein darlleniad ni y bore yma, yr unfed bennod ar 10 o Efengil Matthew. Matthew chapter 11, and if you're following in your English Bibles in the pews, we're on page 990. 990 in the English, neu os ych chi am ddilyn yn y Gymraeg, i ni ar dudalen 10 o'r testamentau newydd yn y Beible mawr. Matthew 1 ar 10, ac yn darllen hyd at y bedwaredd adnod ar 15. Pan orffennodd Iesu ddysgu ei 12 disgybl, symudodd oddi yno mwyn dysgu a phregethu yn ei trefi hwy. Pan glywodd Ioan, hynny yw Ioan Fedyddiwr, Ioan yn y carchar am weithredoedd Crist, anfonodd trwy ei ddisgyblion a gofyn iddo, ai ti yw'r hwn sydd i ddod, ai am rywun arall yr ydym i ddisgwyl? Ac atebodd Iesu hwy, ewch a dywedwch wrth Ioan ar hyn yr ydych yn ei glywed ac yn ei weld. A mae'r deillion yn cael ei golwg yn ôl, y cloffion yn cerdded,
y gwahan gleifion yn cael ei glanhau a'r byddariaid yn clywed, y meirw yn codi, y tlodion yn cael clywed y newydd da. Gwyn ei fyd y sawl na fydd yn cwympo o'm hachos i. Wrth i ddisgyblion Ioan fynd ymaith, dechreuodd Iesu sôn am Ioan wrth y tyrfaoedd. Beth yr eithoch allan i'r anialwch i edrych arno? A'i brwynen yn siglo yn y gwynt? Beth yr eithoch allan i weld? A'i un wedi ei wisgo mewn dillad esmwyth? Yn hau brenhinoedd y mae'r rhai sy'n gwisgo dillad esmwyth? Beth yr eithach allan i weld? A'i proffwyd? Ie, meddaf wrthych a mwy na proffwyd, dyma'r un y mae'n ysgrifenedig amdano, wele fi'n anfon fy nghenad o'th flaen i baratoi'r ffordd ar dy gyfer. Yn wir, rwy'n dweud wrthych, ni chododd ymhlith meibion gwragedd neb mwy na Ioan Fedyddiwr, ac eto y mae'r lleiaf yn heirnas nefoedd yn fwy nag ef. O ddyddiau Ioan Fedyddiwr hyd yn awr y mae teirnas nefoedd yn cael ei threisio, a threiswyr sy'n ei chipio hi. Hyd at Ioan y proffwydodd yr holl proffwydi ar gyfraith. Ac os mynwch dderbyn hynny, ef yw Elias sydd ar ddod, a sawl sydd â chlistiau ganddo gwrandawed. A phwy y cymharaf y genhedlaeth hon? A mae'n debyg i blant yn eistedd yn marchnadoedd ac yn galw ar ei gilydd, canasom ffliwt i chwi, ac ni ddawn si asoch, canasom a larnad, ac nid dwylasoch. Oherwydd daeth Ioan, un nad yw'n bwyta nac yn yfed, ac y maent yn dweud y mae cythrael ynddo. Daeth mab y dyn, un sy'n bwyta ac yn yfed, ac y maent yn dweud dyma feddwyn glwth, cyfaill i gasglwyr trethu a phechaduriaid. Ac eto, profir gan ei weithredoedd fod doethineb diw yn iawn. Ychwanegau diw i fendith at y darllen a'r gwrando ar deall hefyd o'i air. Ac fe unwn ni i gannu ymhellach yr ail emyn sef 76, 76, 76. Geiriau cyfarwydd David Jones. Mae Duw yn llond pob lle, presennol ym mhob man, a nesaf yw e fe o bawb at enaid gwan. Wrth law o hyd i wrando cri, nesau at ddiw sydd dda i mi. 76.
yn sŵn y geiriau yna nesau at Dduw sydd dda i ni. Fe nesaw ni nawr at Dduw mewn gweddi. Let us turn now to God in prayer. Cydweddiwn. Arglwyddain Duw a thad ein harglwydd Iesu ni wedi dod ynghyd ar draws y canrifoedd fel hyn gan dy geisio di mewn gweddi ac mewn addoliad. Ac yn gofyn yn gyson ar ei ti roi i ni ein bara beunyddiol. Dyna'r geiriau cyfarwydd i ni yn adrodd neu'n canu fel rhan o weddi'r arglwydd. A diolchwn i ti am y ffordd ryfeddol yr wyt ti wedi darparu ar ein cyfer ni. Lord God, you have taught us through the life and work of your Son, Jesus Christ, that our neighbours, and not just those people who might live next door to us and nearby, but that everyone, everywhere, are our neighbours. And so now today, as we come together, especially remembering the work of Christian Aid this week, and that we will be collecting especially for Christian Aid, we come before you in prayer and we pray for our world and our neighbours everywhere, worldwide. Ac wrth i ni ddiolch am ein digonedd ni, megis, mae ein cypyrthau ni yn llawn. Does yr un ohonom wedi mynd heb fwyd dros y dyddiau diwethaf yma. I ni meddwl am filoedd yn awr sydd yn llai ffodus na ni. A chofiwn yn arbennig felly y rai hynny ledled byd sydd yn wynebu newyn a digartre, a sawl sy'n dioddef afiachydon a heintiau creulon yn y byd. A sawl sy'n dioddef oherwydd ryfel a thrais mewn nifer o lefydd. A gwan, a claf, a gorthramedig. Arglwydd yn dy drigaredd, cliw ein gweddi a'n cri ar ei rhanw yn awr. Cofia daelu poen o Iesu. Ym mhob loes, golau'r groes arnynt fo'n tywynu. We think of those victims of injustice in our world, those who live constantly in poverty or face starvation, those who have no roof over their head, those who live in countries and many regions now ravaged by war and conflict. And as we think of them now this morning, teach us to respond as we ought and as we should, to reach out to such a troubled and divided world, recognizing the call of our neighbour, as it were, and the cry of the needy everywhere. Ac i ni'n gweddio dros bob asiantaeth a chwmni ac yn y blaen sydd yn brwydro'n ddygn i helpu'r anghennus yma yn y byd ac i ymdrechu dros eu hachos nhw. Yn enwedig cymorth Cristnogol fel y soniwyd eisoes. A bobl hynny sy'n darparu bwyd a dillad a nyrsio a meddyginiaeth ar gyfer yr rhai hynny sy'n dioddau. A phar i ninne hefyd i sylweddoli ac i achub ar y cyfle fel petai, i wneud ein rhan fach ni, mor fach a syml mae'n ymddangos ar brydiau. Rwy mi'n erth i wneud fy rhan, i gario baich fy mrawd, i weini'n dirion ar y gwan, a chynorthwyo'r tlawd. Help us now through this service this morning to realize anew that whatever divides us as people and as nations, and we find enough to divide us, that there is more really that unites us, our common humanity, lies beyond the differences, the things which bind us together as your people everywhere. Ac wrth feddwl am eraill fe weddiw yn drosom ni ein hunain hefyd, i ni gosod ein hunain yn dy law ac yn gofyn ar i ti ein cofio ni yma yn y lle hwn, fel Cymru yn y brifddinas, ac i ni'n ddeisif dy fendith arno ni ar ein hoedfa,
Ac o fy nhw'n am dy fyddeiant a mae'n hamal diffygio na beiaeth erbyn di ac yn erbyn ein gilydd. Gwrando ar ein gweddiau nawr mewn trigaredd o arglwydd, a'r rhagora ar ein deisyfiadau ni gyd, a mae'n bod yn dod ac yn gofyn y cyfan, yn ddidwyll ac yn edifar, yn enw Iesu ei hun. Amen. Wel, croeso cynnes i chi gyd i'n hoedfa o bell ag agos ar ddechrau wythnos cymorth Cristnogol. A very warm welcome to you all to our service, to everyone present and also joining us on the web at the start of Christian Aid Week. Ac ystynwn ni'n diolch i'n gweinidog fel ni'n adfer wneud am ei arweiniad ac edrychwn mlaen i wrando ar ei neges i ni bore yma. A diolch yn fawr hefyd i Will am ei gyfraniad bwysig wrth yr organ. Heddiw ar ddiwedd yr oedfa byddwn ni'n gwneud casgliad arbennig tuag at cymorth Cristnogol. Os nad ydych chi'n cael cyfle i gael amlen o'r lobi eto, bydd cyfle i gyfrannu hefyd Sul nesaf. Am hanner awr 4 bydd cylch trafod Beibledd ac oedfa'r hwyr am 6 gyda Rob yn y pwlpid. Sul nesaf bydd Rob hefyd wrth y lliw yn oedfa'r bore. Ni fydd oedfa hwyrol yma gan y bydd cymanfa ganu Eglwysi Presbyteraidd Llundain yng Nghapel Diwyn am hanner awr 5. A'r arweinydd fydd Will. Now, wrth yr organ heddi ond bydde'n arwen Sul nesaf. So there'll be no evening service here next Sunday as there's a Presbyterian Church's gymanfa ganu in Diwyn at 5:30 with Will conducting. Bydd oedfa canol wythnos dydd Mercher am hanner dydd gyda the a chyfle am sgwrs i ddilyn. And to follow the midweek service this week, Wednesday, May the 15th, there'll be a Glyn Lang Memorial Organ Recital at 1:05 with Robert Jones, the musical director of St Bride's Fleet Street, performing.
Cofiwch am drip cymdeithas pnawn Sadwrn I Gaergaint ar Fehefin y cyntaf. Do remember the Saturday afternoon society trip to Canterbury on June the 1st. As Rob explained last week, it's a loosely planned outing with freedom to do what you choose, but with a lunch together planned. Felly mae croeso I bawb. Rhowch eich enwau'r rhestr yn y lobby os gwelwch yn dda. Please put your names on the list in the lobby. Llongyfarchiadau calonog I Thomas a Beth McCall ar ei priodas hyfryd yma ddoe. Ni'n dymuno priodas dda i'r par ifanc a phob llawenydd yn ei bywyd gyda'i gilydd ac yn y dyfodol. Rwy'n siŵr gawn ni gyfle to I ddymuno'n dda iddyn nhw pan bydden nhw yn yr oedfa. Cofiwch ddod lawr I cael te neu goffi a sgwrs ar ôl yr oedfa. Ac yn nawr fe nawn o amgylch I dderbyn eich rhoddion. Beth bynnag I chi'n rhoi yn yr amlenni, fydd yn mynd tuag at cymorth Cristnogol, a beth bynnag sy ar y plat, byddai'n mynd tuag at y capel. Diolch yn fawr iawn. Wel, fe sonio ddan bod y daith yn, chi mae falle braidd yn anrhefnus, ond mae wedi threfnu ychydig yn fwy trefnus nawr gan Marian. Diolch I Marian am drefnu rhyw fath o gobeithio ymweliad swyddogol ar Eglwys Gadeiriol, and hopefully John Jones will be joining us for well, you know, he's a fount of knowledge and information about the Pilgrim's Trail to Canterbury. Felly edrychwn ymlaen at bach yn fwy trefnus na beth o'n I wedi gwneud. Felly edrych ymlaen yn fawr. Ac fe unwn ni nawr I gannu yr emyn nesaf, sef 157, 157. Ffefryn gan lawer yn yr ysgol, dwi'n siŵr yr ysgol Sul a'r ysgol ddyddiol. Mae'r arglwydd yn cofio y driw yn y draen, mae lygaid sy'n gwylio y wennol ar brain. Nid oes un aderyn yn dioddef un cam, na'r gwcw, na'r bronfraith, na'r robin goch gam. Ac yn y blaen, 157.
Gwyn ei fyd y sawl na fydd yn cwympo o'm hachos i. Neu fel mae'n darllen yn Bible.net, mae bendith fawr i bwy bynnag sydd ddim yn colli hyder yno fi. Yn licio hwnna. Now, if you happen to be following the reading in English this morning, I must confess, and not often I confess this, that I prefer the wording in the English, as it's put in the English. I don't admit that very often, but here it is. Blessed is the one who is not offended by me. Dwi'n licio hwnna. Who is not offended by me. And to fully appreciate the impact and the meaning of these words, you have to put them into their context, of course, as you do with everything, I'd say. And if you remember the reading, John the Baptist had sent his disciples to ask Jesus whether he was indeed the Messiah. And after giving abundant proof that he was the one who had long been promised and foretold by the prophets, Jesus adds this little extra, as it were. And blessed is the one who is not offended by me. Gwyn ei fyd y sawl na fydd yn cwympo o'm hachos i neu colli hyder ynddo i. Now, I wonder, was John the Baptist himself in doubt as to whether Jesus really was the Messiah? A oedd e'n amed dilusrwydd ac awdurdod Iesu, a oedd e wedi anfon ei ddisgyblion ei hunan i fwyn ef, i gadarnhau i chwilfrydedd, ei gwestiynu ef ei hunan? Now, if John the Baptist did have a moment of doubt, I don't know, he was human as well, and some have a moment of doubt about the validity of Jesus as the promised Messiah. You know, I'd like to think that he didn't send his disciples, not so much for his own sake, but for their sake. For their sake. Eri mwyn nhw. That strikes me perhaps as the most probable reason. He wanted to, it was as if he wanted to transfer his followers and disciples from himself to Jesus. And he told them, go and inquire for yourselves, erach mwyn chi. Ac wy'n siŵr oedd e'n teimlo bod yr ateb y byddai Iesu yn sicr o roi iddyn nhw. Y ffordd orau i'w darbwyllo nhw, taw fe oedd y prif feistr, bellach, ac nid y negesydd neu'r gwas fel oedd Ioan Fedyddiwr wedi bod. Now this, of course, it's all supposition on my part. But whatever may have been John's motives, I hope and trust that these words as a text for us this morning serve a useful purpose for us. And that we may be counted among that blessed number who are not offended by Christ. And my first point or heading for you this morning is to note that there are some who are so offended by Christ that they never trust in him at all and couldn't possibly accept him as their saviour. Christ yn fain dramgwydd iddyn nhw, a maen nhw'n cwympo o'i achos fel mae'r adnod yn rhedeg yn y Gymraeg. And what are some of the reasons why some people don't receive Christ and are offended by him? Well, think back even during his own lifetime. Some were very offended by Christ because of the humbleness of his appearance to start with. You remember that there were very derogatory remarks about him. Isn't he the carpenter's son? Isn't he Joseph's son? Don't we know his family? He looked and dressed like a working man, not as a king or a saviour, the Messiah. Hyd yn oed ar ddiwrnod mwyaf buddigoliaethus a gogoneddus yn ei hanes Beth i gwyddoch, chi'n cofio fe farchogaeth i fewn i Jerusalem ar ebol asin. Nid ar farch, na beth o'n nhw'n disgwyl iddo fe wneud, neu mewn chariot. Ai hwn yw mab Dafydd, oedd y tyrfaoedd yn gweiddi yn holi as bosib, taw hwn yw'r brenin.
Yr un cadarn oedd y proffwydi wedi sôn amdano cyn ei ddod. And so the people of his own age were scandalized, as it were. They were offended by him because there was a distinct lack of earthly glory and splendor. Yeah. They were looking, that's what they were looking for. That's what they expected in the Messiah. And you know, some people are just the same today. There are some who would be Christians, but Christianity for them must be a very respectable, fashionable thing. You know, if the truth of Christianity is to be found among the poorest of society, the outcasts, the homeless, the refugees, then it's not for them. There was a lady here this morning. I had to tell her to go away because she tried to take something. But that's not the case with Christian Aid, yndyfe? Ond pryd bynnag a gwelwch chi grefydd sy'n uno ei hun gyda dylanwad a phwer bydol, daearol, air ac arian y byd, air y byd a'i berlau man, dwi ddim yn credu fod unrhyw wirionedd yn y grefydd honno. Neu o leiaf mae wedi symud ymhell ac wedi disgyn o'r hyn a bwriadwyd Crist i'w grefydd ei fod. But there are some, of course, who are so fond of everything that's fashionable and trendy, aren't they? Everything that's glitzy and famous, that if Jesus is despised and rejected by men, they despise and reject him as well. And you know, there are some who are so offended by Christ for quite a different reason. They can't cope with the grandeur of his claims, totally opposite to the humbleness of his appearance, the grandeur of his claims. He claims to be God, equal with God. He counted it not robbery. Remember Paul saying he counted it not robbery to be counted equal with God. Roedd hyn wedi cythryddo y swyddogion a'r awdurdodau ddewig yn ystod I ddydd, yn dod. A mae'n ddal I ddigwydd hyd y dydd heddiw. Rai yn cael I cythryddo ganddo fe. But you know, as far from being a reason to be offended, to me, it's the very reason to accept and believe in him. If he wasn't God, he couldn't be a savior to save a wretch like me, as it were. It's one of the greatest consolations to me that he was born in that stinking stable, the son of Mary, is also the Son of God. Diolch iddo byth am gofio llwch y llawr, ynddo fe? Now I could continue with a long list of things which people have been offended by Christ. Some consider the gospel and its message too mysterious and too complicated for them. Others say, well, it's too simplistic and not deep enough for my intellect. But one thing is for sure, of course, some people, if they want to be offended by Christ, they'll be sure to find something or other to be offended by. Ond I symud mlaen at yr ail bwynt o bore yma, sef hyn. Bod na rai, cofiwch, mae na rai sydd hyd yn oed yn ymuno ar eglwys Iesu Grist, ac yn ymhen amser, maen nhw'n cwmpo neu colli hyder. They become offended. There are some who even join the Church of Jesus Christ and in time become offended. Pam hynny gwedwch? How could that possibly be? Well, you know, put plainly and simply, with some, it's because the novelty wears off. You've come across them in life, I'm sure. Chi'n nabod y bobl hynny sy'n rhoi cant I bopeth, yndyn nhw. Maen nhw'n ymaelodi, nid yn unig ar capel, ond unrhyw beth mewn bywyd. Clwb, cymdeithas, côr, maen nhw'na ffyddlon, beth bynnag. Maen nhw'na yn ffyddlon, yn ddi-ffail, am wythnosau, misiodd weithiau, ac yna bu'n cilo'n raddol neu maen nhw'n stopo yn syth. A chi byth yn ei gweld nhw to. They jump into anything and everything, and they give of their all, and they jump back out as soon as they jumped in. Now, these people, they're to be found in all walks of life, as I say.
but they seem to be very numerous and plentiful in the church somehow. Others have become offended with Christ because they begin to feel and realize that true, real religion, it entails more than they bargained for to begin with, than they first reckoned with. More self-denial to begin with. Because the teachings and demands of Jesus come a little too close perhaps to their consciences, and they become offended by it. Iddo ddweud bod ei iau yn esmwyth a'i faich yn ysgafn, ac mae wrth gwrs, i'r rhai addfwy na gostangedig o galon, ond i ambell un sydd rhy falch ac yn hunan gyfiawn falle. Mae wedi mynd yn drech ac yn rhy drymedd, wedi mynd yn ormod iddyn nhw. The easy yoke and the light burden which Jesus talked about becomes a heavy load for some to bear. Especially those who have to think less of themselves and more of Jesus. Ond at y pwynt ola dwi am adael gyda chi bore yma. A diolch iddo, mae yna rai sydd heb gwmpo o'i achos ac yn cael ei galw yn ddedwydd, gwyn ei byd. My third and final point for you this morning is that there are some who are not offended by Christ. And they, according to the verse, are considered to be blessed, happy in other words. I mentioned in the previous point those who jump in and out of everything. And I often think, what poor hope they must have in general, in life in general. How unhappy they must be under the surface. Perhaps they may look as if they're happy, but in all truthfulness, deep down. Those who can run with the hare and hunt with the hounds, as the saying goes. Those who try to serve perhaps God and Mammon, God and any other idol, as we looked at last week. But for those of you who have placed your foot on the rock, as it were, which is Christ, ni sifl o'i le, ni di canu'r emyn yn barod, the rock which cannot be moved, you who have said in your hearts and hearts, with his support and grace, that I'll never depart from following God. I believe that you have, by that very fact, been blessed immeasurably. A graig ni sifl, y merwr lli, nesau at ddiw, sydd dda i mi. Mae yna gitgan fach hyfryd yn yr oratorio o'r Elijah gan Mendelssohn. Dwi wedi sôn am y gitgan fach hon o blaen. Yr hwn i ben y daeth a barha. He that shall endure to the end. And I quoted that little chorus when I preached on that very text from Matthew before. And it's not one of the biggest or most dramatic choruses in the Elijah. There are some very, very dramatic choruses, but I believe it's one with the most important and far-reaching meaning in the whole of the work, I believe. He that shall endure to the end shall be saved. Gwynach byd chi, os gallwch chi gael eich cyfri y bore yma ymhlith y rai hynny, blessed is the one who is not offended by me. And if you can say, far from being offended, that Christ is my hope, my life, my all, you may be counted in that blessed company this morning. Ac gogoniant i'w enw. Amen. Ac fe ganwn ni, gyda'n gilydd, i ddyweddi. Un o amynau mawr ein cenedl ni, 205. Geiriau cyfarwydd gwylym hiraethog. Dyma gariad fel y moroedd, tosturiaethau fel y llu, twysog bywyd, pyr yn marw, marw i brynu'n bywyd ni. Pwy all beidio a chofio amdano? Pwy all beidio a threithi glod? Dyma gariad nad angof tra bod nefoedd wen yn bod. 205.
Dyma gariad. Gawn ni roi yn gofal nawr i'r arglwydd. Let us commit ourselves to God in prayer. A gras ein harglwydd ni Iesu Grist a chariad diw y tad, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda ni oll, a phawb sydd yn annwyl gennym ac yn absennol o ddiwrthym ni, o'r awr hon hyd yn oes oesoedd. Amen.